Itibong teskere bia ilu sesente TV iskotoma boisyo kanwe gelegela. Era ilolone sabiti aparasha kaisara lukanyare olapalo ikantauni okarulo ilukuminiare keda kaisara luni. Engo Agnes yame tacheti ngesa shomi ido etegi asubereke denu ingarentos ko Iyemuto. Adelosi etala ke sokoni la Polon koibuga soroti kanu iropito. Echorakini tunga aloma toma tukono noimono kanwa itiji ibakol. Atekakin adekisina kongariam Health Center 3 adukena nui teteak. Eteleka kiplangat aijong na ikilio kukakwap kere. Ekodetelo eswamak luita laete esokoni la Polon keda irotin ko ibuga soroti kesi engurianete neja si apedosho no ibuga kanu ayapa Nairobi tokech. Etalakalu kesi engurianete be adautu kesi ila pio ikanyare mam etachitai. Philip Opio ka Alexander Makeo Kori kese yauntosa idules. Apedorosho nukoibuga soroti keskwapekwa netere kina kaingiseta nuelangiri noi kotupitetai yapyo na Atachio na kairopito luitunga luitala Ateso konilo Apolon keda aiboisho nuegelegela koibuga soroti. Karaida ebe itapuga na itachetala kesokoni lo Apoloni keda pia kirotin iropito keche kangini lapa kwa pedejar achamanar luipu kesde nguri anetebe adautu kesinepeta ila pio ikanyare mameta chitai. Kunego kaida perigo kinga. Yes. Abdangila pia uni ajenga rono nana wakwa nana bilite giboranga betene mamngangale. Atupile ngakwa na kedi lotoje ne bake mameti sirigine. Ande ngaralo pe kaya pakaya ngare go police tolomoni go kinga. Keji tiani ni jake nego. Ageona ngaswam Olap nasodit. Toni kwana mamedicine lado motingo. De tacho ngilukumini akwatare la. Kopoko na burenge site kanso le million de dopeke lukumina kwatauni burenge site kanso. Luma meda onta tachanga. Daunge karuma mado motesirigin. Apiengo sokoni konya baka isobina ne sisirigin simule pote kere karula daunge baka beta chenene rebera kimi kida kipi. Idare kisibuda sude tache su konya toni kwana mamsibore keni domo. Soma ingo sokona rauta kilina. Konya gya unigia unasa somero distrigin kumna kaisa kanyesi mariela. Jasi do itache somero. Jasa rent de koto. Dodo bia do kwane pedo torakirong. Ara imamo kese pedo to sa itacha so do koto skesi sasoa. Bore ne pole raike sa itacha so ni kosi papu yando kesi tungale ko skesi. Itere kinango kedaron ationi sine polo noi. Be ispava isinga jitunga lumama itachio. Konye itunga lo Apollo ke koto sanyi mbela itaun. Doda tioni se ispava isinga itunge nene ni suama o mama itachio. Era ibore ne tiono do pipili no adepar. Iuta jabu ikitunge nene biswamo pona lo. Konye ebali tunge nene. Oraiji nera bebe itacha jolo lo tie jok. Adio pepa kabwedo petungene na balango nisibo pia sino muda sagasia osokoni abo chaka akitio tona kiti ya itubu ngoka una akejene toni tunga liduka yi akeru ne balas bibu ngaja mojongongi uwanyu ni jokede soko pokwani era iborekene pipili noi iswama iti tungale ina kini tungaluti aswama konye diborekene rono etache erono dobo ngoda na supervising aje ngode rono. Abrahamo maido lode roe tauni klaka lo kidena weibuga lo kosoroti nezda imara kitai yapio na kairopito nejai ekada lo apiai. Council does not have enough money to be able to facilitate these people. So we want the polluters to be able to pay. Daniel Christopher Kawesi city clerk lo ibuga soroti neseli pilu engurianete adomuno atiting obalebe etacho kesi kijuku apugani sirigin. We have an issue of outstanding areas of our team which collects garbage.
So this morning we have had a meeting with the RSCC and my town clerk at the division to map out the strategy. As you are aware, the financial year ended in June, and we are now into a new financial year. As soon as we get a release from the center, we have agreed to prioritize that team. Kanuka TV East, Alexander Makeyo Kori, ka Philip Opio Koibuga Soroti. MP lo Obuku Serere Emmanuel Omoding ngesi alimo kitunga aibuma kintoma tukononu nuemono kanu ITG ibakor kotomo kalia. Omoding ngesa balebe atipipila ata ibakor itunga kakwapuok toniche alemara kuriauna ege na da. Alfred Atwau ngesa yaontai dules. Ijaikini enerike Emmanuel Omoding MP Ebuku Serere ngesi abalebe ekoto angoroka tumunaka kere olomasi kotomo gurupun luemono kanua ikeun kotomo chan. To encourage I'm a person who is going to serve and become an entrepreneur. Ekoto ngesi aisini kwa kinangor arauni tuwale keriaka. Even the youth ara tumunak. That's the only way we can come out of poverty. I want to start going to visit all the circle groups that are in Mobiche circles groups. And also finishing to give the capital seat to all those circle groups. Now, the next time we have this event, I want at least 2 groups of our circle groups on Okabe Foundation. To give us the testimony. Because those groups are doing very well. Richard Emmanuel Apollo Kitona Society na Okabe Foundation adiopete kangunu lingaran kineti gurupun lwegelegela koserere ngesi abalebe eponengon ngesi lachete lo apeto Richard. Epola kere ngesa sesene ipiri ni wongon de kamana kala ko Richard. Epiri lo sodit ngesa ni bodube ngara kini tunga adumune sirigino genta song. Epilo yaret ngesa ngara kini tunga aitogo ngakala imono. Epilo uniet ngesa moni ay ngara kini tunga misikin iboro li petuna peka kini sirigin tamali topoleti ke sirigin. Na woni kini ngesa adumuna som sile tolometi sirigin. So akira ngona hangon ara ipiri ngunu wongon isije isa somoto Okabe Foundation ay ngara kini tolo kwapa misikin ibore baka be vicious circle of poverty. Inerit Beatrice Aweroda atupiton elosisiri kotomo tematira. Yala mason eja Emmanuel Omoding anwai tegiar amagali to temalatira. Akoto ngai sinyiko ekini tungalo otemalatira amoriate bukulo serere. Bonebe ka dauna honorable Omoding Emmanuel. Halimo kinone be ekotoni akokitekira rigid ai mono. Ara ibonati saving groups obukalo serere. Nwa toto nwa papa atupu ya sinwe balao kengare non ai saving ikapun nara ida uja ai saving ikon kapun edola pakina ile munaji sirigini mu ebe tangara kini jo kale kon kapenat katachi duwe somero agweli baren agweli borokiere lungara kente joto mokal edo yata kini ai sukunyar ibakoro to mokal kon konya inapetanu ke sapotu egeututa puruchu keda aicha kigalin neda ajai kina bolo kitomonare ko soda boli ane drama erudang anyamar abolo keda aitelekare gali kwape chakarlo sodi. Kanuka TV East, Alfred Atwau ko district aloko serere. Ereik Sibera waragasha esisha utuberiche bore koto mopitene lo Ateso. Ajaibo bitkolo hanyi netanata. Ilimo kino ji koko. Bimame kote jo awol okal mama chia muniti grita yakyan. Tuonu soma ite kui je koko ne pali eni yomi chamuta ayakyan. Ilosi jo rejeng ni sutante jade kaito do losi jo rejeng no ni be nyameti jo o mam ko ko nyame ara ngone pola locho notar ku di no kele inono yena mo singa ikite oriak ara singuna waragasha kwana agwela nasiber ibongunit kotoma pakine supana.